Musesia ni na wikwatyo ni watinda ne saha ni sabika sanze ngwenda kudocha ndini wa kilungu cha Uiiti twithiwe na unena ne ototwithiwe tete umanyisia maundu kubakanyo yulwa Uiiti na wima waku wa mwe na yundi twina daktari muthanyani wa umuthi urokwithiwa aitwelesia yulwa maundu ma undu twaile kusisia na kusomea mwana sia wana muisyo kana mawau alama kutonya kukanya na mwana ulawabikia na kusiawa. Nyene Tofek Mackenzie wa Mutunga ndini wa Facebook ni Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV na indi bauno uti mawoni maku kana makulo maku ungu wa kelungu keki tumuthanyani wa umuthi twina daktari specialist wa maundu ma Syana na mono maundu matu Alex Mwanza na nienda umuthocha tukethie nikenda twambise unena na witu muthanyani wa umuthi. Uwa ni museo njau thocha ku Mutongoi. Asante mo Kethia musea isi asia isi ani ngumukethia isitwa nitawa Alex Mwanza na ni mtaalamu wa maundu ma Kwiwa kana kisungu ni clinical audiologist na Uiiti wa matu na maundu ma ndiwa nicho tifokasite muno katika speciality ya audiology. Yes. Ni mubea na indi nenda twambise na mwana asiawa ni sindu siva ila twaileda kana musiai kana daktari ila siva u waileda na sisi kenu chambe ila mwana wanikia na musiawa. Mwana asiawa pe maundu mana ala maile kwa mwana usu hata na umasivitali ni kanawe sethia wima wa mwana wa mwe ni wetho wa we monitored kana we musiaisie kuma mwana kusiawa kwisila stage sio ndila sia kuyana ni kana mwana eane katika hali lanzio ya wima wa mwe ti focus muno na maundu ma Kwiwa nondo mapinda maingi nitu kosa kumanya kana kiana thina wa Kwiwa kuma kaisiawa na kitumi cha kuete wamasisho kana umani kwa andu kawanda kana ni usio kumana pinya wa kana wa Kwiwa kuma keka nini nundu wa maundu amani matona kusiewa na kana makaitwa tene kana keka nini ne kana kathiana kiliko kikianemwe pamwe na mamuthalangi kwa u pebata wa kuscreen Syana kana kuthima Syana siawa ni kana tumame kana sina binya wa Kwiwa kuthima ku screen ku kusiawa ata nundu kana ka nika delicate toka hili so vaile kusiwa ata daktari ilo sisi kana ka ata kana kena binya wa Kwiwa kusisia kana kena binya wa Kwiwa itutumia machine ila sia kisasa tumeta OAE screening tool kana machine ambayo ithima mutha wa ndene wa Kwiwa ila tita cochlea wasisia katika kutukwa binadamu wasiondu ulika dene kubika choma ni cha kuto ngina pati la yosa wasia tumeta cochlea nika kasamuka ka ilio yuka machine sizosa ila nerve impulse kana nerve activity ya pati ya kuto ila ni yosa wasia katika ila waves siopika kuto na yi transform to impulse ile tono detect wane kileko ta into electrical activity ndo nerves sipase ya information through electrical activity kwa kiu ndicho kethima wane machine esu kwa twamina kwikia kana mukauba kuto kalika wota earphones na kaituma wasio suwa atuma katika pati ya kutoyita cochlea cochlea nayo ni nailo produce wasionge wayo in response to wasio suweke waba so machine detect ya wasia usu uma katika cochlea Kasi ekana mbo ukule kena musese elewenesa yes. Nundu mundu anena bandu bena kiliko kana usini wewe awasa echo ya bounce back so nundu mwana kutu yukwewe wasi usukutungani ta echo esweka oka exactly kwe feedback kutu kwe feedback ila tuto namba this spontaneous kana bate any stimuli auditory kana
peo stimuli. So at every given time ebwa nerve cells yesu ni healthy kana si sawa ti affected kana ti damaged ni sina uwezo wa kutuma feedback katika machine yesu na YouTube choto detect ya to kama na kana kena uwezo wa kuiwa kana kai na remember kana kainena kaitona kutabia nikaiwe kana kainaiwa lakini through kudima nerve function ya part ya kutu niguo tumana kana kutuku ni healthy kana ti healthy na pewa maundwala mato no tuma kutemba kwa health ambao tunaenea baadaye lakini you process yesu ne yoto tumeani kana tumandekana kana kena vinya wa kwiwa kana kaina wa as early as birth nondo wasisia katika ndeila siaendeye like America UK meka au kana katano hospitali kasi yawa before ka hospitali ni madhimi yechu na mama na in case medha bedina ni go meka intervention ni kwa saka maybe tina mbobiki yabu kana tina mbobiki yabu lakini ni tuende enesa ni kwatia serikali yu niende na kunenga Uiiti maundu ma Kwiwa na pe ila strategic plan yu metwe ni serikali kusila Ministry of Health kana mobea wa wima wa mwi mena ila strategic plan ya ear and hearing care we say there ni mabikia kwa samatambia atene ni kana we say there onaitu ni twabikia bagu asuma bikete yeah na ni chao gitonya utuma mwana asia wate Kwiwa mabinda maingi kana sie toka umanakana kai Kwiwa kambe yo the school age ya ela miaka yo the school na esutila ya kwe kali ona kana kaina ambe ya onena na kaina ambe ya kwethwa tatula tungi lakini tukethwa tweka utene ni umana lakini pia ila meisio ila tuita meisio risk factors ila itono tuma kana kethwa na thina wa Kwiwa pila tuita hereditary kana sia utiewa mathina ma utiewa mathina ma Kwiwa ni utiane wa kana mathina ma inya emuito mawo fulani ni matona yete thina wa mwana kwethwa ena thina wa Kwiwa na muno alama changite muno na alama metho ai bindani ya mwana kusiawa na ani ta maundu ta ela tuita birth asphyxia kana mwana kunoa kana kukosa nzebe binda ya ila inyau kwauna tuona dia musiai au nete binda ya sa na mwana aitona kukosa nzebe kana kunoa eswe risk factor kana kindu kimwe kichangia mwana kwithwa na thina wa Kwiwa nundu ke tuma na kana kiliko kikosa nzebe na kiliko nicho kila kindu so apart from na kwithwa na thina wa Kwiwa no kana no kethwa mathinangi telatita cerebral palsy maundu asu media wa kila kingi kana kwithwa kelo birth weight kana kasiaitwa kelo itembiki kana mabina ngi tutasia birth weight ila comfortable either yana 2.5 kilograms kwambata lakini kethwa kena kilo siende esune risk factor kila kingi prematurity kana kusia wakateka biku ebune lemba ya miekenda lakini mathina matonethwa kana kakasia miesu kenda etembiku so prematurity is another risk factor kila kingi ni kana kwithwa na ila yellow jaundice jaundice ni otuma mwana ethwa na thina wa Kwiwa kila kingi ni oxygen therapy embwa kana ekasiawa oxygen therapy is not the oxygen per se na thina lakini kumaanisha kana kaeke kanu so embwa kana kaina history ya kwiki wanzebe kasiawa ni waile ku suspect muno thina wa Kwiwa kila kingi ni admission ya nursery embwa kana ka admit iwe nursery per risk so ni waile though we concerned embwa kana ni kathwe na infection ta meningitis pemo isio bado so maundu tasu ni mailo tutupingwa metho ni kana kethwa ni kethiwe kena mathinasu tukethwa na
kithito chendo thima kana ku tumanakane kethwa ka affect iwe Kwiwa. Yes. Niendo kutunge tina ilana ukulia yulua kumanya kana kaino tonywa Kwiwa nambia kingete manya ila me ku school nundu mai maneso manya kunena lakini kwa na machine no atonia watu elesiane yo sawasia kwa huku Kenya kiuki yithi yawa nikithi yawa kwa hospitali cia utala muno i private major nimeka screening yesu as a routine like Hijabe Mission Hospital meka ata routine yesu kana kasiawa kitambo kana kuka ka discharge kenuke kembwa yake na clean bill of health kana nikapita mutiani because test yesu actually give ya it either gives you a pass kana ikaunenga refer so mbai ni pass isu asiake sawa good news is that onabama sako twina machine yesu thanks to partners at Gertrude's Children Hospital ni mama to donate yesu machine na ndo twina utuika wa udhima pai sababu yoyote ya kwasia mwana ni waimio dhimwa ni kwa machine kwa ni kumanithia wanda kana tina machine suba Machakos level 5 na kuthima ni free isu ndi charge yawa ni free wendo mamakana ka kukia sawa ni free so no sio koka na twina audiologist eli wa level 5 na we ungeweka ngundo level 4 kwa ubikete ni nuto na hoteleka kwa hospitali isu ona Kenyatta mena yo and actually Kenyatta mena inge advanced sia weka ile diagnosis ukasema ya no weka diagnosis kana kumanaki level ya kana kuya Kwiwa after quick screening wa manake na thina tutana ambo yuthi umoni nenda kukulia ni wasia mwana nutonya kwa affect wane sindu imwe ila musei wa mundu mukwa kumusia mundu musei wa mundu muka no affect kana gawa ya Kwiwa ukethia etha eimu wangu ni wa transfer kana ukethia ti direct transfer mwana aike akwatwe ni wo but ya affect Kwiwa ni possible ni possible kwima wo wala tumeta torches imwe kati ya asuteta torches zita wa cytomegalovirus okay cytomegalovirus ni zita ya musei awaite wowosu thethwa ya bikia mwana ni kwithwa na thina wa Kwiwa wowosu in layman's language ni wa chao ni kwa siata viruses ni mbinge otondo of late twethito mala Kwiwa ciita corona SARS measles is one of the kana mukambe no virus so cytomegalovirus ndina esito yake kamba ndina esito yake kamba but kokwito ti common muno kwa kila kibata musiaini ni ethwe akwatite nzanzo cionthe ila ikwata wa ni inengana wa clinic emuito ni usio nundu isu ni tethe yacia muno kusia mathina tasu naindi twambo thio moni naindi musaisa katwa sothio mo wa ndatika nini thini wa kinukecha Uiiti ni tusiokerete Nimuvia sasa nundu wa kwendea Kwiwa na itu ni na ugocha ingi tuendeye kwibundisia yulu wa Mathina ma Kwiwa na muno ila Syana sabikia na kusibwa na hindi ndachali wewe unatuelezea yulu wa amawo alama tonyo kwa tamana kwisela kwa musei mawo ambe no mabe kuito ukethia mwana etha alikilwa ndini wa Kwiwa nundu wa musei kwithwa na wo muna no uiteke
Mabina maingi Mathina moka na Mathina mawauma viruses. Na mabina maingi mawauma viruses. Eka kusiera. Mayimba na specific treatment. So we say there maingi mamo ni elatita self-limiting kana madhela mwino wokilia with time. Lakini kwa ila damage mato na kwika ukesethia meka damage yesu niyo wethwa na matokeo ta ama kwasia kwiwa. Kwa mabina maingi to campaign ya wesethia andu ni ma kwa tanzanso. Ni kana masi mawo ni kana maikethwe. Nondo viruses mabina maingi indawa. Aha. Alafu tuyambia we utabisi ilu screening mukamanya kana mwana ina thina wa kwigwa kana wivo twase yu ni wethi wa wivo moselela hata baile kuende wata ondo nasia katika ndila sia endeye peshe dio matumia ya 036 kana 0 age kana mwana isiawa ikekwa screening and then 3 months kana mwana ena miezi 3 makekela itawa complete diagnosis kana kuikithia kikana kake na thina wa kwiwa na maima na level ya kana kukewiwila ba yuto amino na level ya pala kewila then tuka ila stage ya intervention ambayo time limit yemgaje 6 months nundo kana kambe ya kwiwa as early as kewu kwenya undu kewu kwenya ne kewa already sense ya kwiwa ne mbale developed kwa na kusia wane kana kega nini ni kaile mbwa kalewa na wale ewa thayo no wakuonde ona we muko kewu icho kibata kwa kana ni wale make sure ni wa mbwa ni intervention ni kethwa kena thina wa kwiwa intervention kana uiti wale ambe ya tene ondu ka uiti wambe ya tene no matokeo membwa memaseo kwa uambe ya tene nundu kane kambe kwiwa tene especially undu andu meunena no woke o develop kunena tene we say that Syana mbinge at a age of 9 months 1 year nikambe yeta na mam nikio mananini nundu nikeiwa na mapinda maingi mbwa kana kaikwiwa nikio delay ku develop kunena kana na language itawa speech and language development ne delay ya ke wakategwa nesa na mbwa kaikwiwa piu kaike so develop kunena nundo ithia tunena nundo ni twewie yes ni twewie na ni twende na kwiwa ko tethwa tete kwiwa te so nena ko ni pepata wa Syana hii siathwa Syana thina wa kwiwa uiti wambe tene ni kana siewe na uiti wa matokwethwa mataiwa ni chao imwe ni kutumila tita hearing aids kana tulatu machine twa kutethesia kwiwa na wamina umanya kiwango cha kana cha kwiwa machine hii program ya okesethia ni sioselela pala ukwiwa kwe ikongela wasia not amplifier lakini tofauti ya amplifier ya kawaida na hearing aid ni kana hearing aids ya amplifier kila pitch yoka pelatita frequencies frequency pitch so pelatita low frequencies na high frequencies peta wasia ta ilatita vowels tuisoma kisongo vowels na consonants vowels nita a e i o u e isu na consonants nita kina t p isu so isu si higher frequencies the consonants na vowels si low frequencies so say they kana kaitie the low frequencies we say they are high frequencies yoka kana either way so pepata wasio ndesi do si balance ni kana we say there you are discriminate speech nita mbwa wa notice andu ala methina wa kwigwa manena atameo kila ndeto
kana ukeza mayo tamokondo sia ile it's because they miss the frequencies sana the consonants niko dao miss on the high frequencies so ukeza nena tonu nena vowel sisioka okay so wena they know swe say ndeto ya neno ndo discriminate that siata nuwe wa mondo wa nena lakini na discriminate so kwiwa kwi levels so the levels now the frequencies amplify our killer frequency yoka and then they come to a certain level we say there's a balance we say anyway wenesa so the machines are programmed ni kana we say there ni sio sawa senesa na sio umelia wasia deliver wasia to the inner ear in the correct volume na frequency pitch kwa chue kimwenzi ya intervention ya Uiiti wa Kwiwa so that tutaenda levels ni Syana pelatita mild hearing loss mild hearing loss nondo wasio dhima wanailatita decibels ni kwa tinyo alama asoma physics nimesikia wa intensity of sound is measured in decibels so baila kudhima matuto dhima also in decibels baila level to asiane mild mbwa mundu kubika baun nebo kwewila kaba that we call it mild between actually twala was away 25 and below that is normal hearing 25 decibels and below embwana kwe kiwango kiu you have normal hearing under controlled environment like a studio environment palaba tema wasia maumanza so embwana to negwa wasia na 25 decibels and below your hearing is good 25 to 40 mbwa we will up below 25 we will 25 to 40 no tondo tunena you below 25 yes our normal conversation now we at around 50 up or 60 okay no more conversations so imagine mbak mundu will higher than that they were conversations ya kawaida so you find that there is that range mild 25 to 40 45 to moderate 45 I mean 40 to 55 evo range na baila ita profound beyond 85 decibels kana beyond 90 isn't it mundu aliwila kuwasia webulo 95 decibels ni kwasekana ndego wasia ute mwingi no nyawe wewe mwingi kendae usino mundu noiwa kamota peke yake kana kithi kamota kana kithi peke yake at that level so means ambwa mundu aiwila ku severe kana profound na severe to profound hearing loss around 80 kwewila wasia then we need to amplify wasiolo ulikakuto ubike kiwango chu. That means embwano speech to enena 60 something kama shini kaka ile mbwa to ila to again ya over 60 decibels we say ni abikia kiwango chake yes so levels ni sio isu mundu wa kawaida I live below wale uwe wasia wina 25 and below okay kwa uno nani kwa sana wewe whispers yes whispers we whisper around 10 up 10 decibels alomanzi ukomeda hapa huu member and here lomanzi ukome hearing nzeo muno I think this in develop that me hearing nzeo so kiu ni kimwe umana mundu sumatome sawa wana lazima ukule mundu aiwe asiata mana mundu itinda kusiokela mwasi atakana ndina kwiwa kana mundu mwedukiese TV na mwana yongela volume nawe wewe volume size mbinge lakini wone ewe sawa esuye sign ya mundu zwe mambe kwa mwi level imwe okay wow na pe kiduwe tietia mundu aile kwitha ndegwa kuma asia wanginya kukua na niki matuma kana na miaka ndo isonge tokithia matuma maende na kwa ni chao kieta hivi noso kindu kimwe kituma matuma apart from isu twasia kutie wa usiao usiao wa kana ndawa kana mowau kimwe ni aging process kana kukua process ila ya kukua kuma tu nini kwa hiyo bika miaka maana elanga yuka unenga nerves ni siege ya the nerve cells sienda ikuite na ila uwezo wa nerve cells
kosa wasia na wendete ta wendete mbi lakini chuti kumaanisha kana ndwa ile kwiwa nondo technology iko ya make sure ni wewa kila ngwasia wale wetha yo no wako nondo ando makuwa tofauti pe mundu wina miaka yana na ewo nesa pe onge wina 80 already matune mau nondo either ila twitter familial predisposition kana environment ila mundu weanite nondo embwa uthukuma kidini isia tutu yakaila sia stima yusie matukune wina risk nene ya ku develop hearing loss mundo noise pela ita noise induced hearing loss and wala me uthukuma maudhuluko mena kelele mena mwisho munene wao kwethwa na thina wa kwigua yes na you nesi nundu withia company bingi sina kelele na environment yo ya twikie na ni yediwe na pollution noise pollution ado matonya bigati ndu bebo pe undu to meko maundu hao mbeme kwisia na andu ala me katika occupational setting pe na occupational noise mabina maingi andu ala me othukuma na vibrators taisia kwenzalelo andu ala me othukuma company ni isusie na machine sina kelele nene thito na ndio na cases ya mthemba tosu na kila kivata pesi ndo sita wa PPE okay personal protective equipment yes we yani na pe bandu bekelele ni wa lo tumia ila twita noise plugs kana earmuffs nuona hata ndoela mundu chopani ekete earmuffs nundu chopa ki kelele mwingi ndeke isusia chopa helicopter nimekia isu nundu sia kelele su nundu kelele su wananga nundu nita waves ngo wananga nerve cells ya siemato daktari nuna masama lela nenda kilungu kila kingi tiuka koselela kwa udwa kusia kelele wa matu atina minago ya treatment tukoselela buchumani chukite na indi ndeto ya muthia kwa musiaisia no la withiwa ela thina wa matu withiwa ndendo kumanda atonyo kubikiata whether wana thina wa matu ni usio ukamanda Uiiti kwa ataalamu mandakitali sina utuika wa Kwiwa na kumbikia ni katika hospitali ya county ya level 5 ENT department na ndinyoka ni nangi kwa utinya ngwete une nyoka kwa whether wana thina nukuona pe mundu no ina mathina ma Kwiwa ni ucio koka tika kusisia na ukunekelio lawe na twena guo na whether ape test o need ingi no tio tume level ilenge uloto no kwata lakini kwa sasa tena utuika woto no mana uthina wiba na utono tetheka ata na Uiiti bado tena guo ni tuita kwa whether wina thina su wa Kwiwa uka tutono gukunikila na no tetheka na asante ni mubya muno daktari nundu wa utawaku yulua maundu makwiwa nendi musesa ni mubya nundu wa kwenda na ituthini wa kilungu cha Uiiti tukubane chumwani kingi chukite twende na unena nya uhugwa maundu makwiwa ni Traffic Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.